Omwisi gwa oxygen nigwo gurikuchira y'okwetagwa omu marwariro na munonga mu intensive care unit theatre n'abaana bakuzarwa batashikire. Omu mwaka gw'2016 irwariro rya Mbarara Regional Referral Hospital rikatunga ICU kandi obwire obwo oxygen bakaba nibagiha Kampala obwa hati irwariro nirikora oxygen ei bakuhereza na facilities ezibetoreire. Omuntu aine kuba aine oxygen erikwingana obucweka 93 okusya obucweka 100 kandi kwekuza hansi abasa kwetaga oxygen. Dr. Twesigye urikora nka acting director wa Mbarara Regional Referral Hospital yatangariza bwetago bw'omwisi gwa oxygen na munonga hamagara g'abantu. Deus Twesigye nashobora ku oxygen egi eri omuhendo okutana muna n'emyezi endijo kandi nashobora kwebihaha birikutunga oxygen egi ekatambuzibwa eshagama ekahika omu bicweka by'omubiri kandi akacweka kakye k'omubiri niketaga oxygen. Oxygen n'omwitsi ogw'omuhendo mbwenu mu myitsi twine netana mahoro kutwine mitukweta carbon dioxide, twinemu oxygen, twinemu nitrous, twinemu nyingi munonga. Baitu oxygen itwenka na munonga nk'abashaho niyo turikutaho amaani. Omuntu kakurwara ebihaha bye by'amaani ekiri kukyendeza oxygen ningashi omuntu yahutara abasa kwetaga oxygen. Obutafari kubukutegereza oxygen yabura bufa okurugirira hari Dr. Deus Twesigye. Obutafari na cells okwetenga oxygen kwaza haiguru konka ekitora na oxygen omumitsi endijo n'ebihaha mbwenu tubine amaani kutibwe ebihaha byatora na oxygen ekitsindika pampu yite etsindika eshagama n'omutima hati nagwo tugwine amaani. Transport etwara oxygen neshagama hati ninki amakuru ngo obutafari kubuguma butegereze oxygen yabura butandika kufa. Barikusometa niyo barikukozesa kukyebera omuntu omwisyo oguri omu bihaha rero bamanya ngu omuntu nayetaga oxygen rero omuntu ahebwa oxygen. Obutuba nitukyebera pressure haine akandi akutweta paroxymeter noraba akatabata harikumu akona kandi katagambira amaani g'omwitsyo oguri omu bihaha. Hariho orurengo rutukushanga wakamutahoti kakushomera omanya ngu ogwo omuntu amaani againe ag'omutima gwine ebihaha bye tibikibasa mbwenu byona ag'amaani gona wagakombayininga nari wagagaita tigarikubasa kwehira omwitsyo omu space. Emiringo y'abantu abarikwetaga oxygen n'aba bari omu intensive care unit theatre n'abaana bakuzarwa batashikire otiireho n'abo aba emergency. So nakugira nti abantu abari omu intensive care unit nibetenga oxygen buri mubiri okuza omu theatre bakamugwejegyeza nanda oxygen. Twine wodi eiturikutamu abeerera abarikuzarwa ebiro byabo bitakahikire. Omwana obagira ngu yazarwa atahikire nabasirwe nakiburayo ebiro nabwekyo nikimanisa ngu ebihaha bibaire bitakakuzire kubasa kwehira oxygen omu mwanya. Omuntu arikuba arikwisya gye naaba aine oxygen erikwingana obucweka 93 ahari 100 kandi kekuza hansi aba nayetaaga obuheereza bwa oxygen. Twashanga ori mu 92 twetenga ngu tukuteho oxygen kandi obwako ogitahoti wakitaha nyina wagaruka wapima etemba nogirebura yaza nko muri 98 99. Dr. Deus Twesigye arabura ko emyaka mibi okuresa sigara omucucu hamwe n'endwara nka pneumonia, COVID-19, TB y'ebihaha nibikwata ebihaha bihwa amaani kiteeka omuntu omu kabi k'okwetaaga oxygen. Nka TB y'ebihaha iyo kwija eshaaha yoona ebihaha nibihwa amaani nibaza oxygen. Egi tweta pneumonia tubaire tukareba egi COVID-19 yekeije ko yeyizire yije endwara erikwata ebihaha. Obwo obushwere bubaire bukiriho bubaire nibukwata ebihaha. Hariho ebihaha kugirwamu amaizi
Omuntu nayetaga kukora exercise okurinda ebihaha bye kandi nagira ngu omuntu weena akakozire exercise kurinda ebihaha n'okwetantara okureesa hamwe n'okujwara masiki waba ori omu mwanya gw'omwika mubi. So exercise n'ekintu kirungi. Ekindi n'okwetantara ebyo binanagambira kora wanoretsa kyendeza asigara nangwa kukyakubasa ogirigire bwo kimwe kora nokora omu certain factories nari industries bari kugira munyabura wetaho mask kiteho rera kugitaho obu supervisor kiregaho ukagenda nahirwa yagenda utyana kisaku ukakibambura ukakitaha. Oxygen plant eri ahirwa reri nekora ritemtwari kumbirushaha nko kuyetise maka ori technician ahikororya oxygen ari kushobora obuhango bwa planted ya oxygen in terms of what it can produce. It is 100 cubic meter per hour. Maketise nashobora kusirinda ziri kutebwamo oxygen egi neza lita 40, lita 50 hamwe na lita 6 kandi zikosibwa kurugirira ha dozi y'omurwire. Ninga so hango bwazi yakozitemera size waza kuzifiginga na amizi in terms of water capacity. That's how we measure the volumes. So we have 40 liter capacity cylinders. We have 60. The 60 is the biggest. We have the 50. Olivia Kamsime awa tayari West Omurimbara.